thunganagira na mantu makindi kengo tigira ati tukwithura tukirwa gakinya na mbithuko ira cia wamba bwandithia ira na mbere kwikiumagira aga ndiguruni thirikari ni thiritwe kiurwa kumania na wamba bwa ng'ombe na barabe thiritwe bakiya ng'ombe ino na bakiagia thiri na arantere cia Rift Valley amana gutuga kwina atongoria kana kwina abithaa nogo baborishi na bamukinya bena mishinka indi thirikari ne kubatara kwina mbere kwigwa ikiruthaga igitagia ruga nkuruki kengo tigera mawamba ama kwina mbere kwa makithiraga na muno nkuruki gutigera ati bakuthungire kinya mantu maki indi the technology kuona ati mawamba ama kwina mbere kwigwa make tigana wanamo. The government has introduced 2 new digital IDs kweni bande biethiritwe bike introduce wanansi. The government has introduced 2 new digital IDs assigned to newborn and 18 years old as it expands its biometric database. Ibanda bibi bikaindambe kuwa nenkanagira kiri baba uchiaro bakaindambe kuwa kana bikaindambe kwa bietumikaga na baraba na we miaka 18. The two introduced identifiers are in addition to number of other identifiers that Kenyans must contend with and that connect them to health care and social security tax and education services among other things. Bande bikainambe kwa biete athagiria muntu gutwikana kuwata motungata monde marama kwendekana. Kenya must obtain a national education management information system NEMIS number and identity card number, a KRAP number, a national social security fund number, national hospital insurance fund number, and Huduma number throughout their lifetime in order to access government services. Kengo twika uga access mantu mama thirikari no lazima we na ibande bibi and nansi ntika na we kibande gitawa Huduma number. Ukiona nasi Huduma number. Anyway, imama ntuma kwale rwagugu karatati ni gatona okay kurerekana itumbi chichil ibadhi na mbere kwa bagaya kawa ni Israelis in Lanhap to August Falls mantu mama kone na idhurano onoroka rwethira karatati ni gatona. Judges goes to Supreme Court to fight decision to sack him. Oyo no oyo Chitembwe said Chitembwe athiritwa kiugia kotini one kengo kurungika kurutwa ngugeni wake ogonoro kinyaru okathira karatati ni gatugana karatati ni gatutano karatati ni gatuthandatu bolishi bathi nambere kwigwa bakithungagira na arakiri waziri kana orari waziri wa ukalibwanda na wathani wa mabatora gitare Fred Matiang'i na ara wake Karen ontuburende bwethire tubukinambe kwa bukire tabiuri mwanya police officers last evening broke into former interior CS of Fred Matiang'i's current home on grounds that they had a search order to obtain CCTV recording to establish facts surrounding an aliens raid on the home last week. But jabe thiritwe bakia kwa Matiang'i bakiendaga bases CCTV kengo kumenya goma bwande tuire Matiang'i augire na aliongeretwe ni bolishi kiumikira kingi kiumike kuruku ntubura bwethiretwe ndi bukionekana kombeka kwina ontu bukwendelea nara baba Raila Amolo Odinga athiretwe kiuga kinya Matiang'i na batiri gutiritwa na gitumi ni muntu wabata bwana atikaina mbere kwa Kenya maragwe ndetse tuone tukirwa ati twa freedom wira twachwaga niyo tugutumira anyway ewe chuni gatiri roro. Lawyer wants MPs to enact law on land says baba ni lawyers bakwenda ajumbe bathi nambere kwa
bakirithagia mawatho maige na menda kana ithaka gutigira ati kwina mawatho mega makuthingatira na gutina nkubanira ina mbere kuigiukagira kiri mantu mamenda. Ruto's move to change constitution lands into headwinds in parliament. Bono tubokomenyekana mutongoro mugongo Ndagitari William Samoei Ruto nethiritwe akiwatanira na ajumbe na nethiritwe ende akiwatogeni kinya barabarurete barungi kengo utubora kuonekana taka Ruto akwenda gutumira bunge uchenchia katiba ntubora bukaiwa bure ntubuthu sana wegwa akethirwa ena ngwatino embega naho ipo kazi karatati ya 15 no huyo akuga ni ndio ni mbishi ya cartoon na huyo ni raisi na gantu mubukoni wake wegoti kandikitwe IEBC vacancies yani atikuwa na nili public aliona nili na sendi mtu kanini tu akiona nagiri kwena wera aliuga ipo kazi mbishi ya cartoon yani karatati ya 15 nkethiri kageria let's all celebrate these small grains that give us pulse gato inambere kwa twetu magatu ile toto ina rututo nini nansi kumana maketha magatura na mo kanyamuka twathie nambere kwa twikethaga gatugatumire bwega kengo natago nchuba hato gankiri tutumira bwega okay wanwa watwa iwe mwita wata wewe nyangiri anyway let's all celebrate these small grains that give us pause yes bantumo iri bibu baba kele tuyo tunini tunambere kwa tumagira tondengo tunini tumingao tunini gato tuleme atwenda kwendia nuntu nakuona twendia yora riro twendaga health report kumani na ripoti ira yethiritwe kirekagirwa ni ugima buriona ni riate ana bakai few children women ana bakai bali bakuya kagita fewer children women dying during delivery anto bani bakuya na kinyaya kuruka gita kara ba kunenkanira kana bago kwenda ndewete bako tharimwa Nto akuja kitharimo no titharimo bikora watharimwa muno korokekebiri karatati ni gatugana ndeto ni county wachithira karatati ni 2021 riboti chia biashara ili akaratati kama mwana chiere bro for Ruto tax plan as KRA misses the target by shilingi bilioni 43 alanda chire bachire chire tukiora ukinyaniria wende kithia bwa KRA bo mantu mawoti antu balero kabali ugoti antu iba inamba kwa bakiru tunagiria kengo bakalia ugoti karatati nga tuona bajeru nchoma bajeru nchoma ntegere kaka tatega ndiri yako connect ukauga nale orere ukauga nale orere karatasi neka ngatheti ya The Daily Nation rukirira narwe nteto irine kerikanya kambere kirengatheti eje ni mantoja berema au Israel hackers meddled into elections kana hackers baba bakumande kure Israel na tabombere kwithirwa abagitonyera katikati ka ithurano bia mwaka jwa 2021 rogono ruri karatasi neka page ya ijire kwina mantu jama tiangi njaya bora kuombera kuthago kithukiro na kungeti kunwa na ndi CCTV footage chomete kuthorikijo kwa ne boris ne ugotegera ore onto bobwetera na mbere rugono ruru karatasi nega 10 karatasi nega 10 na tuire kwina rugono rwa cough syrup from snail makonyo yaga tumira kuthondeka ndawa. How do you feel about it? Very nice. Makonyo watuka kwe tuyo tuwe mureo tumoto tuyo tuwe mureo tigago tuyo tuwa makonyo etina ndinda weke barora ina magoka igwa absolutely
rugono ruru karatasi nega page ya 12 karatasi nega tuna kwina mantu ja Raila na rebels kana bara abjumbe bara bombere kuthura bagicemania na mutongere wa Mbiguru na ndene bambirite kujukirwa matagari ya jake watho kuringana na kiama kia ODM. Gatutegere ntutoini na nkerikanya kambere na njira enkue kirengatheti eje karatasi nega twire kwina mantu ja Israel kana uria gwituika Energy Cabinet Secretary Davis Chaichil abena Dennis Itumbi kurituika account ciao nicho ciombere kwa act kana nicho ciombere kuthurwa igitonyerwo ni anto baba bakuma Israel na bomba kuthurwa bakithingatira miario ya oire yetaga na mbere gitarire ria kura na akiaria Dennis Itumbi na ugite I don't use Telegram for any communication, but I noticed increased activity on my Telegram account. Na iba kinyira antu bako notice jaka account cha hii aketwe iba mbereria kwalia na information chiorongo. Yeah. Yani go full baraba hakete. Tokaria chiorongo ikenda baraba jokia the wrong information. Ko Itumbi na tariritie rugono ru karatasi nega twire kirengatheti ya The Daily Nation karatasi nega tuthatu inda gukaniria gukarario ene no te kuigwa kuitithagia ngendo inda ja riwene ntuko yombe turuthagia exercise tigana exercise kankaru exercise nkathira ku Watara riwa revire. Ete urirwa keep out of the sun. Nkathia na nyomba te konye. Thiuruka nyomba uthiuruka. Jakivi. Nkathinga matete. Kamata bionde. Kamata. Nyigi konyo. Snail keke thiana. Kiu tukugaira. Kamata mirugo yonde nyomba thiuruka neo. Urirwa keep out of the sun. Weatherman wants Kenyans. Kana weatherman na ugite tunyie kwithirwa tuhiumara kirediwa nontoriwa iri ongerekete kirutera ikiongerekete turirwa to avoid direct sunlight na kuritwika utibati kwithirwa ugitaita barabara ni utheri kuma thaa 5 mwanka thaa 9 11 am to 3 pm you are risking your life ukomba kwithirwa ukigwatana na mirimo ja skin cancer kwajua ni metho sunburns tuthiururi tura tuithagia antu na ukona mtu tuthiururi sunburns kuibo kukanwa kwithirwa bugita riwene na ntereji muno irikanetwe mantu jaja ni nterecha Kilifi, Mandera, Marsabit, Samburu, Turkana, Wajir, Isiolo, Kitui, Kajiado iwicho chire in the alarm nayo kurituika nterecha Embu county ya Embu, Narok, Taita Taveta, Makueni, Meru, Nyeri na Lamu icho ire in the alert babu kwa alert already lakini already yunda gweta wigoro ni chochi but chikinyerete ontobum a man and his retro gem our stand president ex-president ojo ni mtogwetwa ndona getwa Mr. Otieno Frank Otieno no mbere kwithirwa gagutaririo ro mbere kwithirwa akihost the former president Uhuru Kenyatta ni mtu tijikene na kangande ni kawe kanini karetwa retro gem resort no okwe explain kana akweja na rugono rwawe bime bidato bidhiri ore mbere kwithirwa akigwata ugeni the former president Uhuru Kenyatta Azimio kana mutongere wa kiama kia Azimio Raila Odinga muthenya joigoro na arambiriria go punish kana kuringa kathanju abunge bawe barabombete kwithirwa bakigwatana na ruterero wa thirikari na mtu ambere kuringwa ikathanju gaka ni Isiolo Senator Fatuma Dulo wa kiama kia Jubilee Party acha tiba ODM bakwa punished iba ngwataniro ya kiama gia Azimio Isiolo Senator Fatuma Dulo nuorari wa mbere kuringwa imuthanju jojo na ari araitirwa kiri utongeria bwa Senate minority ari preswa ni Narok Senator Redama Orekina nuora mbere kwithirwa akimu repress
Ange kuona Sabina Chege na Margaret Kamal kiao kiriko rugono ruru ikaratasi ne gatona katutano kwina mantu ja Mount Kenya Supremacy narago ukaraja ka kwina ntitikano gategateka Ndindi Nyoro na Deputy President Gachagua igo ukaraja kana ndego chwa kingpin wa Mount Kenya na Ndindi Nyoro na kuona jeje tamono Kanyoro na Gachagua no woko natamba kwewa are the kingpin Nyoro netere Gachagua bere at least 2027 na bati kwetho ambiri ti kwarira mantu nuntu jaja agatucokia kindu aite batere kairi na kwathukana of course Gachagua no wari iguru ya Nyoro of course uguti ko bata ko kwina mutikano kana ndo anoire ku nande na ni netere twambe Gachagua ambe ebere au kwina gikukia mwe kurwaja gia kurigaria urorombere kwithirwa akira thwaja nkingo na nyumene ku collapse wa barabara ine gategate ndene Nairobi kurituka mwe kurwa araitaga nguge na area NHIF na arali kiria arakati ciawe cia gwitia ngugine na area ntere cia Upper Hill na ndego atuika nombere kugwa barabarene na aikinyo cibitari amba kwithirwa guta uturo bwawe rugono ruru ikaratasi ne gatutandatu kamugwanja ne mantu ja kibiashara mantu ja ugori bwa nyomba karatasi ne kainyanya ne mantu ja the lawyer Chitembwe Juma Chitembwe uria umbite kuthwa rumiritwo ni magamba na nandi na choketie igamba court kairi kuregana na mvitango ciawe na rego kwira igoro na la file more than 3000 pages of appeal ndene court na akiregana na mvitango ciawe gamba yawe no retete na mbere ta developing story rui karatasi ne gatunana karatasi nega kienda kwina mantu ja kibiashara mantu ja enhancing Africa's digital transformation ekomi kwina uria police barombere kwithirwa bakijokia CCTV kuma kiremo chejwa Matiang'i teko na iburi ura biunangu iburi biunangu kwa Matiang'i na nande polisi bajoketie CCTV kamera ni ugwita gutegera ibao bongwa bombere kwithira bakiuna na gutonya nja kwa Matiang'i karatasi nega 10 o kauga 10 kina mantu ja NHIF NHIF mutongeri ondegora araugire iga cover everything Ture ora twikanga gokwirira jamwe okwirira nga x-ray angambi ora twikira ega cover kila kitu gai 12 ni mantu ja ungo kwirira rugono ruru a coffee syrup kuma kile snail makonyo na ndija kwambira gutumira kuthithia ndawani ndawenu lazima wewinda wakiwa yeri ndongi Badui nyabi okay kire baraba badithete ambute imbiga wabakiuga to kambijora etagwa na ningwa ntame akara kinimbiga wabakiuga kwena etagwa mask ndiria wa scrubbed ogakwa kimask kithithetwe na kuma kire snail exactly na ndi kurituika chukuru ya University ya Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology ni ayo mbite kwithirwa innovated ndawa age na kuga komba kwithirwa gitetheria anene kugite one time when I went to Ghana I noticed that they use snail slime for medicinal purposes just like we have traditional medicine in our country kinyabo ariuga onto bubu abothomere nthiguru iyagana na aragana batumaira makonyo kuthithia ndawa otora twina ndawa cia kienyeji na boba jukitie batikia tu a professional we bomba kuthwa bakithithia ndawa cia kibara kumania na mucus ya makonyo karatasi nega 12 ga 13 kwena mantu jara ya Nyoro Ndindi Nyoro egora na rombe kwithirwa akilaunch CDF mbecha cha CDF ndene ya Kiharu constituency na alia atomirite mugana jwa 70 million Basel fund na initiative yeje na tora ndonere ya kimita ndonere ya masomo bora Kiharu masomo bora
na onto bubu ibombete kuthabotiete aciari na anabantereji bakire agangiri emwe patam kire day schools kure tweka o mwana kire public day schools mwana akareaga 1 what 1k na kure tweka aritoba bangi bagunekete kumania na muradi juju na aria atagetete aritwangiri 14 kire 60 day schools 60 day schools ira chirende na constituency yewe china aritwa ngiri 14 Gonaruru karatasi nega 15 ga 15 ni mantu jake biashara na ntomeri tutantatu 16 thirikari ya Turkana ne na ke biashara 17 mantu ja opinion kire editor mantu ja kochiti kire exam waya kire igerio kona bwarere tuaja kire karatasi ne kakaga 17 18 kona katuni ile aja katuni kama tete aritoba junior secondary school lakini egokoka kogoro etete mbunge nati ni kokangira kugoro gogo koka nati ngecheruone ojo ni Ezekiel Machogu no witithite ngareje yandiki junior secondary implementation ekamatite mutaratara jwa junior secondary etete mbunge we ourselves and ours first na kuna mbunge baruga ibatu mbere we ourselves ndio je kumaanisha 3 anto baba mbunge bate kumainde about mutaratara jojo series jo junior secondary baruga mbere mabo bambe baingie mawira baingirwe jao then bageta na mbere na nau angel ithengana tone itigere ndaikengana ne kenda tukaumara ngathitine age tutikare matha ja mugeni ndatega kona ita sawa kandirekeria ngathiti age karatasi ga 19 no mantu ja opinion kiri editor karatasi nega 20 kwi mantu ja let of the day kana baruga ya ntuko na le kwaleria mantu ja counter culture measures can beat badly kana kulwa na culture kana kiontuire bomwe mantu jamwe jareja tibatere ne kwa kikumba kuthurwa gugishindana na wagagi bokaria nterire chikwithukirwa ni wagagu bokaria especially gutigira antu bantere iji bakuona kithomo especially gutigira antu bantere iji bagukinyirwa kinyanire region bakumenya mbuga bakunjirwa bakumenya kwena mbuga Murungu no ithirwa inyari region itakinyantere iji kithomo gitakinyantere iji na nikyo gitumi kuthirito mbuga kwena kwithukirwa kagita gwa kagita na kunde nteto chia ke biashara nteto chia county senators bena bioria bia 2.5 billion water revenue shortfall kana kurero former president ordered that the water supplied to informal settlement for free nyuma ya kwethirwa ndoje kuma kire utongeria bora bodhiru ndene account I think ndene account ya Nairobi kuritukana ndi senators ibe na bioria kumania na mbeche ira tiombete kuthachi allocated gutigira antobaka kariba Nairobi iba kuona roje kwa utheri ne kwanenkaniri mbecha mungana jua shilingi 2.5 billion cha gutigira akariba Nairobi ne ba kuona roje gotena mareina na ndi senators bena bioria biegie mbecha iyo nteko nangitegera jama ngikire ngathiti eje na jangene mantu ja chukuru mantu ja colleges mantu ja financial na kari nabo kumantere cha Kwale County ibagotala asara nyuma ya miuro kuoma na kubatiga mparene na imerabia obiomi enendene ya Kwale County. Excuse. Orera nyamba? Atuthirekerie ngathiti eje bamwe beta bagakunde toje ndatega nkona nchoma ni ejira
Murithiria wa Meru TV ukagura ngatheti ya The Daily Nation kuingira kinyeje na ngatheti ya The Standard ukaigurira cionthe nikenda ukomba kuthirwa ugitegera na kwithomera jarajari ngatheti-ine ijicio ijire. Tugacokera na mugeni wetu ndene ya studio ni watugomba kutha tugitegera mantu ja kithomo rikana tukara misi cionthe tutha tugitegera mantu ja kithomo muno aja ndene ya county ya Meru. Baba Antoine tucokere tunyuma ndaika itekuraja. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara